tubahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye Ibihe TV show uko musanzwe mubimenyereye uyu munsi kandi tukaba twabazaniye umushumba umukozi w'Imana uturutse muri Amerika yatangira twibwira kugira ngo dukore ikiganiro. Murakoze, nitwa Pastor Emmanuel Musinga Rupande kuva muri Indianapolis, niho nkorera umurimo w'Imana, ndubatse, mfite umudamu n'abana batandatu. Twagira ngo ubanze tubwire ese Musinga ni muntu ki? Twabonye waje kudusura mu ikanisa rya Grace Tabernacle, ariko ese Musinga ni muntu ki, avuye he? Murakoze, kuko nabivuze nturutse muri Amerika, niho ntuye n'umuryango wanje, niho nkorera umurimo w'Imana. Mu magambo make, Musinga ni umugabo wubatse, ni umupastori ukorera Imana mu itorero rya Grace Tabernacle, ni umusore w'umunyamurenge waciye mu buzima butandukanye, Imana ibimurindiramwo kugeza ubu nyine akaba ari umukozi w'Imana ukora n'imirimo itandukanye mu buzima. Ntabwo ubundi ndi umupastori gusa, ndiga, ndakora imirimo isanzwe muri Amerika, kongera ngakorera n'Imana, kaba ndi umuntu ukunda abantu, ndi umuntu woroheje, mbona ko ari nje mutoya cyane mu bandi bose, ko nkunda abantu cyane. That's my gift. Uwo niwe Musinga muri make. Urakoze cyane. Wenda tukiri aho ngaho, uvuze ko ukora imirimo itandukanye, ariko kandi wabaye hano muri Kenya, kandi nagiye numva ko wahakoreye imirimo myinshi, yaba imirimo ijanye n'itorero ndetse n'imirimo yo mu buzima busanzwe. Ariko nagira ngo udusangize, ukiba hano muri Kenya wakoze imirimo bwoko ki? Niki wakoraga hano muri Kenya? Ubwo washatse kumenya uko nari mbayeho hano umoja. Nageze muri Kenya mu 2003, nje kwiga za theology n'ibindi, nyuma dushaka ubuzima bwe butandukanye, dushaka uko tubaho, dutegereje na za processes nk'abandi bose. Ubuzima buradukubita. Abantu bari hano muri Kenya ubu nyine babayeho neza cyane kuruta uko twari tubayeho, kubera ko abantu ari benshi, wobona uguza amafaranga, wobona ugufasha. Twebwe rero abenshi hari ngo zitarenze 5 cyangwa nka 6, abandi benshi ari abasiribateri b'abanyeshuri. None kugira ngo ubone n'uburyo ugera ku ishuri cyari ikibazo. Inzara iradukubita, ubuzima buradukubita, dutangira gukora imirimo itandukanye, nibwo twize gukora. Buriya abafaransa baravuze ngo experience marandisage. Iyo uhuye n'ubuzima ugira experience. Natangiranye akazi ko guteka amandazi, buce ndagaza nkora ubumakanga abakonvayeri, narabukoze. Nigeze gukora muri restaurant, nakoreraga umugabo umwe witwa ngo ni Labo, yari restaurant bare, bacuruzaga inzoga kandi bakagaburira abantu, ngakoramo nari manager. Aho nigeze gukora mu yindi banki, muri cooperative yitwa ni Canaan Cooperative Society, nari marketing manager. Rero nagiye nkora utuzi dutandukanye kugira ngo mbeho. Ntangira kwiga Icyongereza, navaga aho umoje n'amaguru kagenda nkagera mu mujyi. Umuntu uri hano ucitse intege, ukomere, ejo hawe ni heza. Ikibi kibaho gusa ni ukuva mu byo uhawe ushaka gukora. Gutsindwa ndi kubaho, kuva mu byo ushaka gukora niko gutsindwa. Rero umuntu wese akomere, ateze imbere, bibe bitoya ariko bikore n'ibinini biri hari imbere. Gukomera kuri mu byo ukora none, nucika intege uzabunaniwe. Natangiriye ku busa, nteka amandazi. Hari abantu bamwe bagira isoni zo kubivuga, ntaco bije bintwaye, ndabivuga uko nabayeho. N'ubu nyine nkora tuzi dutandukanye, ariko n'ibindi nkora nkikorera, ndi n'umushumba mu itorero. N'undi muntu wese afite uko abayeho. Inje numva ko ubuzima bwanje no busangiza abandi kugira ngo mbasubizemo intege, mbakomeze. Murakoze. Urakoze cyane. Uvuze ko wakoze imirimo itandukanye muri iki gihugu, ariko kandi tuzi ko naho wagiye muri Amerika naho barakora, kandi naho bakora utuzi dutandukanye. Ese muri Amerika ho ukora iki uretse akubushumba kandi kazi ukora kugira ngo ubashe kubaho cyangwa ubesheho umuryango? Murakoze. Abantu benshi batinya banga kuvuga ibyo bakora. Jengeze muri Amerika nabakoze muri soko bita ni Walmart,
nari mu maintenance, nakoraga mu isoko tureba n'abareba zamenetse n'ibintu bikeneye gupanga. Nyuma nza guhindura job, nkora ahantu bita ngo ni Delhi n'ahantu mu mata, ngenda mpindu tuzi dutandukanye. Bukeye naje kuba case manager wakira impunzi, nari nshinzwe kwakira impunzi ku kibuga, kazijana mu mazu yabo, kazereka icyo bita installation, kwereka ubuzima bwa mbere bw'ibanze. Bukeye impunzi ziba nyinshi cyane, kandi ari nje pasiteri, hari kanisa rimwe ari nje pasiteri, noneho ngira akazi kenshi ko kureba abakristo n'abandi bantu batwara abakristo. Mbona biramvunye cyane, ndagasezera njandi muri factory. Bukeye naho ndahava kuva 2014 na 5 nagiye muzo bita home care, gufasha abantu barwaye mu mutwe. N'ubu niho nkora, n'ubu naje hano nasabye off mu kazi z'umweru 2, ninsubirayo nzahita ntangira gukora. Tukiri aho ngaho nabonye wazanye n'abashitsi. Hari abashitsi mwazanye kuva muri Amerika, kandi bakaba baje hari gahunda bafite cyangwa hari plan baje gukora kuri bijyanye n'ikanisa rya Grace Tabernacle. Ese ni iki kintu muje guhindura ku bijyanye n'ikanisa, cyangwa ni iki kintu mugiye kuza gufasha abakristo muri Grace Tabernacle? Murakoze. Uru rugenzi cyatuzanye, twaje mu ivugabutumwa, niyo number 1. Ariko icya kabiri, nje nabaye hano, ngize iminsi nza hano, nabonye abantu ukuntu bakora n'ukuntu bibacuruza, numva hari icyo twabafasha. Aba bantu narabibasobanuriye barabyumva. Hari nk'umuntu ucuruza ibitenge amadolari 30, twifuza yuko twamuzamura tukamugeza ku madolari 50 cyangwa 100. Hari ucuruza 100, amadolari 100, none tukamugeza kuri 200. Iyo niyo programme twatangiye. Twihaye gahunda yuko kuva muri uku kwezi kwa 2 kugeza mu kwezi kwa 12 twihaye goals ko tugomba gufasha ahubwo hagati y'abantu 50 n'ijana, buri muntu wese twamwongereye muri business yiwe, ko turabashira mu matsinda. Niturangiza baduhe business plan, turebe ko twofasha iyo business plan kugira ngo tubazamure mu mikorere. Uko ikibazo abantu bafite hano muri Kenya ni ikibazo cy'inzara, kugira ngo turebe icyo twobafasha. Nubwo tubabwiriza ijambo ry'Imana, turebe n'ukundi mu buzima busanzwe twobafasha. Nabo umuntu afite amadolari 100 akishura inzu, akishura abana minerval, akakuramo transport yo kuja muri HCR, akakuramo amafaranga yo kurya, noneho umuhaye 200 yogira nicyo yosagura kandi akiteza imbere, kandi agasenga ameze neza, Imana ikamufasha. Buriya n'umubiri uje kumva Imana nuko umubiri uba umeze neza. Nicyo tuhatureba bano bakristo, icyo twobafasha spiritually, even economically. That's our goals. Umuntu yo kwibaza aho ngaho, ese mufite abatera nkunga cyangwa ni mwebwe ku giti cyanyu? Ikindi cya kabiri, ese abo mufite gahunda yo gufasha ni abakristo muri iri kanisa gusa cyangwa ni abantu n'impunzi muri rusange, kugira ngo abantu babisobanukirwe neza? Murakoze. Iki ni igitekerezo natangije nk'abatera nkunga nari mfite. Nafashe amafaranga yanjye n'umugore wanje, nohereje amadolari 500 hano Gasarani Kayole, nohereza andi 500 Gasarani. Dutangire ku bantu bahacuruza ibitenge. Namba yari afite amadolari 30, tumugeze ku 100 na 50, noneho ijya 20 yiwe cyangwa 30, tumuhe 50, arabagize 70. Namba yinjizaga inyungu z'amashiringi ku munsi 500 cyangwa 200, noneho aragba ku 1000. Rero hari bamwe bakoze, hari n'abandi batakoze. Rero ubunyine ko turashaka abatera nkunga kugira ngo aba bantu bari muri business. Hari nk'abantu nasanze bafite amasaro, hari nasanze abasokoza, nasanze abakora inzara, nabonye abantu bacuruza ibitenge, nabonye abantu bacuruza ama protect, nabonye abantu bacuruza ama costume, nabonye abantu bacuruza amakaruvati, nabonye abantu bakora inzara n'ibindi. Uwo muntu ugasanga umuntu kapitale yiwe na amadolari 50, uwo muheze n'indi 50 abagize 100, kandi ukubuke mu kibazo kinini mu muryango. Rero icyo ngiye gukora ko ndashaka abatera nkunga. Muri aba twazanye ni abatera nkunga, ariko baje kureba uyu mushinga nababwiye ukomeze kugira ngo bawushigikire. Ariko icyo twasanze cyane tugomba gukora, aho kwigisha umuntu gutangira business, mushigikira wa wundi watangiye kugira ngo azamuke cyane. Rero icyo tugiye gukora, tugiye gufatikanya n'aba twazanye kugira ngo dushaka abatera nkunga benshi, kugira ngo turebe yuko ahubwo kugeza mu kwa 12 twaba twafashije abantu bari hejuru ya 50. Urakoze cyane. Nanone kandi nigeze kubona utanga ubuhamya uvuga ko wakize kanseri.
ni ubuhamya bukomeye cyane. Noneho ndibaza ese uvuga ko wakize, ese wakize mu buryo bw'amasengesho cyangwa warivuje? Wasa n'utubwira uko byagenze. Murakoze. Mbere y'uko nsubiza iki kibazo umbajije, reka mbwira abantu batwumva, hari abantu bene wacu badusaba amafaranga tukayabahereza, ejo akadusaba, noneho ugasanga wabaye akarima ke, kandi nawe ufite ibibazo byawe. Nkanje mfite abana 6 n'umugore, ndiha inzu, ndiha umuriro, ndiha amazi, njana abana ku ishuri, ndiha seranse y'imodoka, ndiha imodoka yanje ngenderamo, noneho wafati amabiri yose ndiha, unyongereho na bene rupande, urumva no bashobora. Ariko nimbigisha gukora, nzobaha amake yabitunge, naje ndebe uko ntunga banje. Impamvu tudakira abanyafurika, bamwe babaye imizigo y'abandi. Ngaho tekereza nk'umugabo nkanje, nkikorera undi mugabo n'abana be n'umugore we n'abuzukuru be n'abakazana n'abakwe biwe, nose urumva no bishobora. Rero twigisha abantu gukora, umuha amafaranga yikorere, ahomba ubwa mbere, ubwa kabiri azotera imbere. Umugambi mfite ni ukwigisha abantu bacu gukora. Ngewe namba mbaye nkora nkaje kurera umwana w'abandi urwaye mu mutwe, yamara uyu mugabo uri hano agatinya kuja ku isoko gucuruza ngo n'imfura yambaye costume, iyo costume yararanye ubusa arayikanja yibyese n'iyo mu gifu, naje ku kazi. Ikibazo dufite abantu babanebwe, bigize ukuntu bigira abakira abakene. Uzi kugira confidence, umuntu ashikamo agasanga wicara hasi wabuze n'intebe wica z'abantu, wamurukereka ngo urifura ngo umugabo ngo ndigitanga ija ku kazi. Amafaranga ntazasengerwa, amafaranga azakorerwa. Uruzuzwa se numara kuzuzwa mayonnaise ije mu muceri, ntabwo bibaho. N'uwo muceri biragoye kukubona. Ukore, numara gukora usenga Imana. Dufite abantu babaye abarokore bananirwa gukora bakaja mu butayo gusa. Uzu usenga kuwa gatandatu no ku cyumweru, kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, ubu umwanya wo gupagasa, urangura ibintu ubicuruze, nibiba ngombwa ufungure ka restaurant kawe, nibiba ngombwa ucuruza ibitenge. Nta kintu na kimwe wocuruza, nuwo curuza amapengeri yobona amafaranga, nuwo curuza y'amazi yobona amafaranga. Rero ibi nshatse kuvuga ni ukwigisha abantu bacu gukora. Icyo warumbajije sha kanseri, nakoze ibintu bibiri. Jambo rya mbere narasenze, senga nabanje nsubira mu bitabo ndeba amasezerano y'Imana yampaye. Imana yambwiye ese ngiye gupfa, ngo ndebe mu masezerano nsanga hari ibintu Imana yambwiye bitaraba. Menya yuko ari ingwara gusa kugira ngo ngire ubuhamya nzakira, ariko ntibizambuza kuja kwa muganga. Ndagenda kwa muganga, nshitse kwa muganga, muganga arambwira ngo hari nokira cyangwa ngapfa. Reka barebe kanseri stage irimo. Kanseri igira stage ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Iyo igeze mu ya kane wokira nkuko utakira. Benshi bageze mu ya kane barapfa. Iyanje basanga iri mu stage ya gatatu, batangira kuntera imiti, ndanasenga, Imana iramfasha ndakira. Ubu ni cancer free, maze imyaka 9 paye nkora, kandagira kuva hasi yarafasha, kumva ameze neza, naje kumeza kumva bimeze neza nkabibasha. Urakoze cyane. Nanone kandi hari akabazo nagira ngo nkubaze. Abantu batuye hano b'impunzi, akenshi dukunze gutekereza muri Amerika, tukumva ko ari ahantu heza, tukumva ko ari nkaho ugiyeyo ari nkaho bukiriro. Tubwire, ese muri Amerika ni ahantu hameze gute? Nk'abantu baza bagira amatsiko, abantu baho mukora gute, mubayeho gute? Urakoze. Ahantu hose hagira ibyiza byaho n'ibibi byaho. Amerika igira bimwe byiza, ikagira n'ibindi bintu bibi. Ijambo rya mbere, umenye ko Amerika ntabwo ari mu ijuru, ni mu isi. Hari ibibazo ndetse yewe rimwe na rimwe biruta ibya hano. Hano tugira ibibazo z'ubukene, ariko ntitugira ibibazo bindi byo kuba wahura n'ibibazo ntubone n'umuntu ukubaza ngo witwa ndi. Iyo umuntu ahageze, nagize amahirwe yo kuba umukesi manager, nakira abantu, fasha impunzi, nzibera umukesi manager, kamufasha kuva atangiye, yewe kugezageza guza imodoka ye no kuyitwara, bamwe bakageza aho bagurana amazu yabo. Ibyiza byo muri Amerika ni ukubona icyo urya wakora ugahembwa, nibyo byiza byaho. Ukaba wogura imodoka, ukaba wobaho neza, ukaba ko hari icyo wokora. Ariko ibibi byaho,
ugize ibyago kwitwara nabi amategeko yabo ni tolerance zero. Ntabwo bakubabarira, barakubwira ngo iyo wakosheje kukubabarira no kureka amategeko yabo agakora. Kandi hari ikindi nshaka kugira ngo mbwire abantu, ntabwo Amerika yigeze yicara bibuka ko kwa rupande bakenye baravuga ngo tujane musinga muri Amerika. Oya, batujana turi abapagasi tubakorera, bakeneye mani power, bakeneye abantu. Noneho kubera ko ubu nyine ubundi mu yandi magambo slavery yavuyeho kugira ngo abantu baba slave. Ubu turi economic slavery, turi imbata za economy. Batujanayo kugira ngo dukore utuza abana babo banzi. Niyo mpamvu urashika wewe nta yindi choice. Kandi muri Amerika umuntu uzokubwira ngo yabuze akazi azaba hayakubesha. Wo kubura, wokora muri factory, woterura igikarito, wokora mu isoko, akazi kose karahaba kajana na level urimo. Ariko hari iziza zaho, kandi bakungukaho inyungu zabo nuko wewe ugerayo. Reka nguhe urugero, iyo nkoza akazi dutanga tax la salaire, dutanga umusoro ku mushahara. Warangira wagura umugati ugatanga umushahara, wagura ikoti ugatanga umushahara, nagura iki kirato ugatanga umushahara, ngatanga umusoro. Noneho mu buzima bwacu bwose usanga uje kumara ukwezi amafaranga waguhembye mwayagabanye na leta. Dusoza ikiganiro cyacu, reka tugusabe ugira inama abantu bose bifuza kuja muri Amerika cyangwa se abajayo kugira ngo nibagerayo bitazabagora. Murakoze. Inama ya mbere, hari abantu bagambirira kuza muri Amerika, ni ugushaka uko wojayo, ugashaka pasiporo ukabishakisha, Imana izagufasha ubigereho. Nugira amahirwe ukabigeraho, inama naguheza ya mbere igicongereza number 1. Can you imagine umuntu w'umujene wabaye muri Kenya imyaka 10 yagera muri Amerika akananirwa kuvuga ngo how are you, akananirwa kuvuga good morning ikamunanira how are you doing, ngo igicongereza. Diplome ya mbere ukeneye ni language, ni icongereza, ukabona gushaka ibindi basic ukeneye iga kuvuga icongereza no kucumva. Niyo nama ya mbere no guhereza. Ushoboye kugira skills runaka ukaba wogira umwuga runaka wo kwiga uzogufasha, ariko the basic one icyo ukeneye iga icongereza. Mbisubiyemo, iga kuvuga icongereza, kugisoma no kucandika. Namba utazi no kucandika yewe menya kukivuga no kucumva, bizaguhesha akazi keza kuko wavuze icongereza. Murakoze. Hari n'abaza batekereza ko ngo bagomba kwiga gutwara imodoka. Ese icyo uramutse uvuye hano utazi gutwara imodoka iwe ntabwo byakugora? Waba uzi kwitwara hano, waba utabizi, nushikiriya uziga uzatangira zero, kubera yuko imihanda ya hano itandukanye n'iyiriye. Ka hano nta ma stop sign mugira. Stop buri junction yose cyangwa ahantu umuhanda uhurira n'uwundi hari stop. Naho mwebwe umuntu hano nzantinya gutwara, uzamubona umuntu yinjiranye uwundi ukabona aragunze, bakaza bagenda basukuma. Oya, twebwe hariya no kubaha amategeko, urashika bakakwigisha amategeko. Uwo mwanya uspendinga wo kwiga imodoka igicongereza. Imodoka nushika hariya, imodoka zari antizigoye zose, imodoka dutwara ni electronic, ni automatic, bizakora imodoka iroroshe. Ubizi gato yuko abantu pratika ni byiza, ariko ikintu basic one ni icongereza. Murakoze cyane. Reka tubashimire mwebwe mwese mwarimu dukurikiye ku Bihe TV show. Tubasaba gukomeza kudushigikira, mukanda subscribe, comment ndetse na share. Ibyo bizarushaho kudufasha gutera imbere. Murakoze cyane, murakagira Imana.